Dushime Janvier ufite imyaka ingahe Janvier? 28. 28. Wahunze ryari? Shangazi ni yambanye mu Rwanda anjyana muri Kongo n'umwana mutoya niho maze gukura nanjye ni igitekerezo cyo gutaha iwacu mu Rwanda. Ubu se utashye mu Rwanda urahazi? Ndahazi. Ni hehe? Muri Rwerere. Ni mu kahe karere? Ka Gisenyi. Ni muri Rubavu. Reka twigarukire wenda kuba uratashye. Uriyumva ute? Ndashe ino hirya muri Kongo bandeshaga umutwe cyane, abanyatura bakatwirukaho turagiye, bakatuma tubaho nabi. Niyo mpamvu nanjye ndashe iwacu ndeke kubaho no guhangayika. Wabaga hagana hehe? No Igicanga. Kicanga. Uravuze ngo abanyatura, ese nta FDLR zahabaga? Zose biravanze, byose biravanze. Amoko gose garavanze. Zabateshaga umutwe gute rero? Zatwirukagaho ngo turi abanyarwanda. Natwe rero no tubonye zikuduhiga cyane no dutashe. Zibasaba kuziyungaho se? Bashaka ngo tubiyungeho natwe tukanga kadufata ugahato wowe mu ruhu umunyarwanda natwe tukanga. Iyo utabiyunzeho se bigenda bite? Utabizi? Iyo utabiyunzeho, iyo wanze kubiyunga barakwicaga. Hari abapfuye uzi se? Hari abo bishe? Hari aho bazaga bakabashikira nijoro ndumenye igihe babajaniye mukababura. Muri rusange noneho ngo mwanahingaga ngo imirima ngo bakaza bakabisarura. Bahingaga bakaza bagasarura tukicwa n'inzara kabaho nabi. Utashye wumvaga warushaka gutaha? Ngo pe. Warurambiwe ubuzima bubi? Nari ndambiwe ubuzima bubi nari gutaha mu rugo iwacu. Ndetse n'ukweki warakwinze kandi warubayeho mu buzima butari bwiza. Nari narabuze ukuntu ndaha bite no kubaririza n'ukuntu nzataha none negeye ikigo kiranze abantu batugomba gutaha ndakibazo ndangaje. Aho wabaga muri Kongo se ntabwo ari M23 ihafite? Twavuye ariyo ihafite. Ariyo yahageze. Nta mugore? Umugore wanje asigaye inyuma n'umwana. Nabo murazanye? Arazanye tubazanye n'abana. Mutaye n'abana angahe? ndayambere. M23 se hari uko yabafashije kuba urugendo rwose kujya mujyana ku mupaka? Gute rero? Yadufashe neza iratubwira ati mutahe iwanyu, ibuno ni igihe cyo gutaha iwanyu ndakibazo. 28. Wigeze ugira amahirwe yo kujya mu ishuri? Aya. Ndigishwa nande se ndi kubaho nabi. Ndetse muri Kongo ntago mwiga? Shangazi yarapfuye mbega nje nakuriye mu nga gusa. Imyaka yawe yose wiberaga mu Yose niberaga mu nga gusa. Hakizimana? Ufite imyaka ingahe? 30. Utashye uturutse hagana he? Se mu karere ka Gashuga ka Mweso. Uturutse muri Mweso. Wari umaze igihe kingana iki? Ni kumara iminsi kuko nahungiyeyo. Byari? Nahungiyeyo 94. Ubwo 94? Ndi gutahuka mu rugo. Ubwo utashye hagana he? Mu Rwanda. Nyine hagana he? Ni Gisenyi. Ni muri Gisenyi. Uratashye nyuma y'igihe kinini, kubera iki mwaratinze gutaha? Basi indambara zaduhejeje twabona ukuntu dutaha hejuru uko tuba turi mu ndambara. Twagiye turamenya amakuru nyuma. Muri rusange ariko usibye intambara mwari mubayeho ubuhe buzima? Basi turi gusabiriza nawe urabizi by'indambara nugubaho mu buzima bubi, aho wagombaga gushakira ubuzima hakahirirwa amasaso hameze nabi. Basi niho twanaka twabonye kureba ukuntu twaza mu gihugu cyacu kuko twumvishe ko kiri mu mutekano, ngo natwe niho tubonye gutahura. Abatashye mbere bavugaga yuko ngo mwarahingaga ntimusarure, byagendaga gute? Twarahingaga bikaba no kwanga no kwera. Ubwo nutwo tubonye intambara zikatudutesha, basi tukabaho mu buzima bubi. Isi tukabaho mu buzima bwo gutehora turi mu ndekerezo gusa.
ubwo niho twarebye turi kurengana turavarika nze dutahe mu gihugu cyacu. ni bandi babibateshaga se? Intambara z'amoko zo guhora ziri gutesha abantu umutekano. Ubwo rero nizo zatumaga tubona urukundo tugera aha ngaha. Bati ngo iyo wagiraga igitekerezo cyo gutaha ngo barakwicaga cyangwa bakakubwira bati ngo nimutaha mu Rwanda bazabica, byari bimeze bite? Inguru zagombaga kuza ariko ntago wakurikiza inguru, ubwo nawe wakurikiza natwe twageze aho twegera ibirere, twegera ibigo kugira ngo biduhereze amakuru meza kugira ngo dutahe iwacu. Inkuru zabageragaho ubwo zari zimeze ute? Zari inguru zo kugira ngo turebe ukuntu, zari inguru zari zo kuvuga ngo dutahuke iwacu ariko tunyuriye ku bigo. Imyaka 50. Utashye uturutse he? Nje ndatsindirutse Rugari. Rugari hano hirya? Utashye agana heze? Ndashye hano muri Rwerere. Hari hafi nta wabonaga nakako gusimbuka ngo uce hano Kibumbuze ubasure? Nje nahunze akavuyo kabaye mu Rwanda k'icenda n'umunani. Kabacengezi n'ingotanyi. Nari narahunze. Mbongera mu ngambi hirya. Muhunga bizambye tuzo biti Musongati. Turi Musongati tugoje kumbe ikarenga bari gutema ishamba nje gukorereza ndinga imbunzi. Wiga? Oyanda imbunzi gukorereza gushaka akazi. Iyo myaka yose se ko cyuyimaze wari utarata kuva 98? Yose kuyimara yo byari amakuru mabi kandi n'ubushobozi buke tubona kubunda tuzabona amayisha nk'uko aba yimirimo. Amakuru mabi babahaga se yarayahe? Amakuru mabi ako kavuyo kamaze kurangira inyuma haba y'amatsinda w'ugamba ko ino mu Rwanda ko wogera yo mu icaro kubesha. Ubu sasa aho tuje kumenyera ko ndakibazo kiriho bibagomba ko dushobora gutaha. Babo ngo babasezeranya ko bazabaha n'amasambu? Oya, twarebaga kunda muri Kongo amasambu bariho kuko dushobora gukorera aho tukabona imibereho. Ibyo byatumye turaherayo twirabunda ico tuzageraho kumbe ndakendacho gukora mu gihugu cy'abandi ndabona. Nese ni bande bababwiraga yuko utashye mu Rwanda bamwica? Hari amatsinda gabaga yuko kuko ako kavuyo kamaze gushira bose bisukumiye muri Kongo. Ugurukira mu ndo wese kagera buvuga ibyo uburyo tugamba ngo n'uyubwa amakuru mabitu umungene. Uyu munsi uri umvuta rero kugeze mu Rwanda? Uyu munsi ko ndi kwiyumva ndikumva kabisa umutima wanje gufite uhuru yo kuba mu Rwanda ko nzibiye mu miryango yanje ngafatanya n'abandi ubuzima. Tanye n'abana? Tanye n'abana. Umugore se? Nawe turi hamwe ara. Abana bangahe? Abana 7 nanje n'umugore turi 9. Witeguye gute noneho kwisanga mu buzima ugiye kujya mu hanzanga nawe uzazana? Ugiye usanga umuryango abo nzanze mu muryango tuje inama nubahiriza amategeko ya leta mfatanya n'abandi ubuzima barimo nkuraje ngagira wenda iterambere ariko nzaba n'igihugu cyumvaje. Ni bande se bagushishikarije gutaha? Abandishikarije gutaha nabo twari ducumbitse abanyumba 10 n'abantu tabure biyo nibo bagambaga ngo uri muntu wese wavuye Masisi wavuye he wavuye mu Rwanda wavuye Burundi wavuye Uganda bose kira muntu wese asubire ku butaka bwe kugira ngo amahoro gaboneke umutekano gutembere mu bihugu byacu. Cyane utanagereranya n'ubuzima mwabagamo mu mashyamba ya Kongo. Sibyo? Ibyo musanze igihugu gifite abaturage cyitaho, musanze ubuyobozi bwita ku mibereho myiza y'abaturage, ubuyobozi dufite bwita ku kuvuza abaturage bose nta vangura. Aba bana muzanye icyo tubashishikariza ni uguhita mubajyana ku mashuri aho muzatura, hari ibigo by'amashuri bigomba kubakira bakiga. Birumvikana? Mugomba kuza mukazana imbaraga tugahuza n'izo dufite tugateza imbere igihugu cyacu. Sibyo? Turashimira ibyiciro byababanjirije kuko sinshidikanya ko mwe mwatashye uyu munsi mufite abo mwaganiriye nabo baje mbere bakababwira ko mu Rwanda ari amahoro. Mwaravuganye? Nibyo? Mu mpera amashyi rero bababanjirije. Hanyuma namwe tubahe n'iyo nshingano nanone tubasabe abasigaye inyuma mu baganirize batahe mu gihugu cyabo. Sibyo?
ikintu cya nyuma mbasaba, sindi bubabaze ngo kubera iki abapapa banyu mutazanye nabo. Yego, impamvu mutazanye nabo ndayizi. Yego, n'ibyo mwansubiza byinshi ndabizi. Abapapa n'abasore nibo babuzaga gutaha, sibyo? Muri mwe tugwihanganishije abagize ibyago, abapapa banyu, abahungu banyu bakagwa muri ayo mashyamba, kuko murahari murimo, sibyo se? Yego, ariko ntibivuze ko hatari n'abo mwasize. Yego, ko mutabyemera byose. Arewe, abapfuye murabyemeye, hanyuma basigaye se akiri bazima. Niba mubakunda rero, icyo tubasaba ni mubamara impungenge, mubasabe batahe iwabo. Yego, turi igihugu cyakira abakambwe, abasaza, abagabo bakuru, ibikwerere, abagore bajigija, abakecuru, abana. Ntimukirobanure ngo haze abana n'abagore gusa, sibyo? Niba abagore muri hano mukigira rwa rukundo mukunda abagabo banyu, nabo mubabwire bagenze bate, batahe. Kandi hano twiteguye kubafasha. Ushobora no kunyegera jewe ukampa telefone ye niba afite n'impungenge, nkagenza nte nkamuzimuvugisha nkazimumara, kandi agataha mu gihugu cye, azabaho atekanye, ave muri aya mashyamba, kuko ubuzima muvuyemo nimwe muzi uburyo bushaririye, sibyo se? Uwo wamwifuriza ngaho rero, namwe nimutanga umusanzu nk'uko bababanjirije mbere bababwiye mukaba mwatashye, hanyuma namwe nimugire uruhare mu gucyura abasigayeyo, hanyuma muze baze dufatanye kubaka igihugu cyacu.